nta makuru mabi kuva mu gihugu cy'Abarundi cyangwa mu Burundi mu mujyi mukuru w'Ibujumbura. Ubu tuvugana mu minota mike iciyeho mu Burundi hafashe inkongi y'umuriro itewe n'igisasu giturikiye mu kigo cya gisirikare mu mujyi mukuru Ibujumbura hagati. Aya makuru ntago ari meza, no gusengera abantu bari Burundi. Nkuko tubizi mu kigo cya gisirikare hari ukuntu baba bategura ibikoresho bizakora wenda hanaha, cyangwa dore ko mu mwaka utaha bagiye kujya mu matora. Ntabwo ari amakuru meza kuba igisasu gituritse ari kimwe ariko kigaturitsa n'ibindi byinshi, ndetse inkongi y'umuriro ikaba ibaye nyinshi cyane. Mu by'ukuri ntabwo ari ibintu byoroshye, ariko ikintu nakubwira ni kimwe cyonyine, ni ukubasengera, kuko iyi ngiyi tuyifata nk'impanuka. Ntabwo ari ibintu bateguye, ntabwo bagambiriye ko hari umuntu wabigiramo ikibazo. Ariko minota 16 yonyine imaze gushyira cyangwa iciyeho, abantu 8 bamaze kwitaba Imana. Ntitwamenya ngo ibi bintu twabyita accident mu buryo bwo kuba batiteguye neza nk'abantu bazi ko bari kumwe n'ibisasu, ariko nk'ibisanzwe ni ibintu bisanzwe bibaho, batababeshya. Dore ko YouTube na TikTok abantu benshi batangaza amakuru atariyo. Gusa ni impanuka, nta gihugu kirashe Burundi, nta muntu urashe mu Bujumbura cyangwa muri Bujumbura, nta numwe. Atagira umuntu uza ababeshya. Umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi avuyeyo aratangaza, avuga ko ari impanuka, ndetse abantu bagize ikibazo cyo kuba bakomeretse n'abapfuye leta igomba kubishyurira ndetse ikabahoza amarira. Aya makuru acyari mashya cyane, hatagira umuntu wundi uza kubeshya ngo Burundi ngo baraburashe, ngo M23 cyangwa 23 ngirashe Bujumbura. Oya, ni igisasu mu kigo cya gisirikare giturika mu buryo bw'impanuka. So turasengera kandi twihanganisha abantu bari mu gihugu cy'u Burundi, abavandimwe bacu, bashuti bacu, ndetse na leta y'u Burundi ikomeze yihangane, ndetse bagerageze kuba barwana nk'ibishoboka kugira ngo bazimye inkongi y'umuriro. Kuko ubu tuvugana ingo zirenga 68 zimaze gufatwa inkongi y'umuriro muri Bujumbura. Abantu bari guhunga, abantu bari kwirukanka, kuko ni ikintu urumva mu kigo cya gisirikare ahantu babika ibikoresho byo kurwanyisha. Niba umuriro hafashe cyangwa ibisasu bigaturika, birumvikana urusaka bari rwinshi rw'ibisasu, ndetse n'umuriro uri kuzamuka ari mwinshi cyane, kuko abari ibisasu biri guturika. Abasirikare ubu tuvugana 6 bamaze kwasiga ubuzima, ndetse n'abaturage 2 muri iyi minota mikeya cyane ishize. Iyi ngiyi ni Kinyogoga TV show, izwi cyane nka Kabasi TV show, ariko ikaba yarahinduriye izina ku buryo bw'icyerekezo twahinduye ikitari icyaha kuri Renzo CEO nyiri iyi company. So abantu bari mu Burundi disi turabasengera, turabihanganisha. Imana ikomeze ibarinde, ndetse Imana ikomeze bane namwe. Kora subscribe, kora share kuri Kinyogoga TV show. It's your boy Renzo CEO ubagezaho amakuru ari updated, ndetse nkakubwiza ukuri bitari byo gushaka like kuri YouTube. So nimero yanjye ni 0785200193. Ahangaha mu gihugu cya Uganda, mu Rwanda ni 0785423132 Renzo CEO Kinyogoga TV show. Kuri TikTok warebaho Renzo CEO kwinde account kugira ngo njye nkugezaho amakuru, wareba kuri Kinyogoga TV show. Murakoze cyane.